wubatse muri wowe materiyere zikoze umwuka wawe nizo zerekana niba isi zakumira cyangwa uzamirwa nyuma. Now even tell the person, Daniel, a man is called Daniel. Yari bwami ahagaze ku gicaniro, Bibiliya avuga ngo yasengaga kangahe ku munsi? Gatatu mu gitondo afite igicaniro kitagizima saa sita na nimugoroba. A man is called Daniel, and the Bible says he was living in a palace and he had an altar praying 3 times a day, morning, daytime, and evening. Buteye igicaniro cy'abadayimoni kirahaguruka. Buteye ababa kugasi barahaguruka. Umwami atumiza ibikoresho by'ibwami, ariko mwavuze ngo haleluya we. Hallelujah. Atumiza ibikoresho byo mu nzu y'Imana, asuzugura Imana ya Daniel. Ngo anywesha inzoga ibikoresho bavanye mu nzu ya Yerusalemu. Ngo abinywesha inzoga imbere y'abagore be n'insorekeze. Kubera iki yashaka gusuzugura Imana ya Daniel, yashaka gucisha bugufi Imana ya Daniel. Daniel ntiyarara. Ngo bari bararemye ibimana bitandatu, ibigirwamana bitandatu, ngo iby'amabuye, iby'ibiti, ibigirwamana bitandatu mu bwami bw'ume na Daniel arimo. Ariko harimo umuntu umwe uba hehe? Vuga cyane uba hehe? Vuga cyane uba hehe? Umwami agiye kubona abona urutoki ruraje, vuga ngo urutoki rujya ku gipambasi rurandika ngo mene teke ufarisini. Ngo umwami agira ubwoba, ibaze kubona ikiganza kidafite umuntu. Bakizane hano turebe kusigara hano. Oya turebe ko hasigara wowe. Imbere abona ikiganza mene, umwami ngo agira ubwoba, amatako arakubitana, aravuga ngo miye wabo nakufa. Nyuma yo kugira ubwoba aravuga ngo muzana abarozi bibwami, muzana abapfumu bibwami. Baraza arababwira ngo mwansobanuriye kiriya rutoki cyo ruvuze. Abapfumu bari kwega barabura, abarozi bati biranze, abakonikoni wapi. Umwami kazaraza aramubwira ngo mwami wigira ubwoba, mu bwami bwacu ha. Oh yes. Muri ubu bwami wigira ubwoba, hari umugabo umwe rutotsi ujya ugira umwanya mu bwihisho bw'Imana ye. Uwo mugabo n'umuhamagara araza gusobanura ibyanze gusobanuka. Uwo mugabo n'umushaka araza gusobanura ibyananiranye. Batumiza Daniel, araza avuga ngo araza. Daniel came. Nageze aho nibaza ibi bintu ibiki. I reached a stage that I asked myself, sometimes you think like maybe some people are lying to you. But if you see someone who are really respected, you think you get to know that they're not lying. Naramubajije byatangiye gute? Nigute umbwira ngo uri umukristo ibintu nk'ibi bikagira gute? Bikakubaho. Aravuga ati pastor wincira urubanza, nawe ntago ngucira urubanza. Byagenze gute? Ati pastor ntumenye igihe byagize gute? Yesu yaravuze ngo iyo daimoni ivuye mu muntu ntabwo ijya kure, ngo igumaho hafi, ngo ireba ko aho yavuye hari vide, empty. Iyo hari empty bigenda gute? Aragaruka kazana bangahe? Barindwi bamuruta gukomera. Ikibazo si Satani, ikibazo uri empty. The issue is iyo uri vide, iyo uri empty, umwanzi arabimenya. Amenya kudatuye mu bwihisho bw'Imana. Igihe cyose uri kugasi uba uri empty. Taking advantage yo kukuhemukira. Umugore wejo wundi yaryaga amafi mabisi, ifi mbisi, amaso yanjye yarabibonye mbisi batakuyemo ibyo munda. Mbisi imeze kwa kundi, naramubwiye ni rya turebe rya mujye muri gakoresha abashumba. Arafata neza ati ni mu izina rya Yesu. Amaraso y'ifi amanuka n'amaraso yo mu kanwa. Kuko iyi ni ifi nini ifite amagufa, ntabyo yumva ngo ameze nk'ufite ikinya. Umugabo arahagarara ati pastor what is this? Numuza byagenze gute? Ngo nagize inzozi, one dream. One dream. Agiye kubohoka, yavuye hasi ameze ngo ati niki cyabaye pastor? Ati nabaye iki? Umumama ufite umubebe wa 4 months. Umaze imyaka irenga 15 mu rusengero. Aradutse muri salo, abana bareba kuri sala manje n'ifi mbisi. Abana bakiruka bakazamuka muri etage. Bati mom is like ngo mama ameze nk'inyamaswa. Iyo image zaba mu bana ryari Satani aragashya. Reka dusubira mu bwihisho bw'isumba byose.
Let's go back to the dwelling place of the Most High. The enemy should catch fire, because anytime I hear such testimonies, when people are testifying, IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA TV. ariko ndaza kuhaca, ntabwo twamaze umwanya munini cyane, ndaza kuhaca nyuma dukomerezeho. Mpawe umugisha nanone kugaruka, sindi umushyitsi muri Foursquare, ndi umusangwa cyane ko founder turaziranye cyane, Aime McPherson. Mba numva baramuzi buriya? Yes, Aime McPherson ndamukurikira ku buryo nshobora kukubwira ibiterane bye, nkakubwira ibibazo yagize, nkakubwira intsinzi, ibintu byose. Numwe mu bantu banyispiringa bikomeye cyane, azabona amakamba menshi kuko arakomeza kuvuga ubutumwa n'igihe atagihari. Yes. I'm not a visitor here. I'm a member of Foursquare, and I don't know if I'm going to continue from where we stopped, but I'll try to go in depth of the teachings, because I'm not only a child here, but also I'm a member of Foursquare, because I know the founder, McPherson. I really know the crusades and the revival that she has brought to this world. Yes. Bishop nawe tuziranye imyaka myinshi nyikizwa gutya. Ariko nari mfite umuriro kiriya gihe Bishop. N'ubu ndacyawufite. Kiriya gihe nari moto. Ni kera cyane, nari nkiri umukobwa muto imyaka 18, ariko mfite umuriro w'Imana. Imana ifashe uzagaruka uriya muriro. We know each other with Twarimo Bishop. turavuga ubutumwa mu bice by'Inyanza, nari muri secondaire, ndimo ndasoza ari kuri kaminuza, agihura na Yesu amukuye ahantu habi cyane nawe. Yes, muri iyo myaka niho yazaga kuvuga ubutumwa aho twigiraga. Iyo myaka yose ni byiza kubona abagabo b'Imana barinze ubuhamya, barinze kugendana n'Imana, barinze ikirenge gikomeza kugendana n'Imana. God bless you, Bishop. God bless you, Bishop. We've known Bishop each other from ever since I was in my secondary school at the age of 18 when I had just gotten saved. I was ending my secondary school, and Bishop also had gotten saved by the time I was in university. And I'm telling you, it's something amazing to see men of God who have preserved their testimonies till today. Yes, iyo myaka yose ava mu bwiza ajya mu bundi. Urakoze kudasubira inyuma, bakureberaho bose, ukomeze amaboko yawe ntazigera amanuka mu izina rya Yesu. Thank you so much for keeping that momentum, and may the Lord continue to preserve you, to keep you, and those you're modeling, let them continue to see you, and may the Lord hold your hands. Imana ibaho umugisha mwinshi. Nitwa Julienne Kabanda Kabirigi, ndumushumba wa Grace Room Ministries, tukaba tuyoboye n'itorero ryitwa Jubilee Revival Assembly. Ndumva ko tutaziranye nivuze, narakijijwe nkunda Yesu. For those who don't know me, I'm by names of Julienne Kabirigi Kabanda. I'm pastoring a church, Jubilee Revival Assembly. Same applies to Grace Room Ministries. For those who don't know me, I am saved and I love Jesus. Yeremiya 17. Jeremiah 17. Yes, abo twari kumwe kare, twemo turareba kuri film Imana yashyize ku mutima w'umukozi wayo. Y'uyu mwaka muri Ignite Africa 2024, theme iravuga greater what? Harvest. For those that we are not together in the evening, we were seeing about the theme that the Lord has put on the heart of the servant, Africa Ignite Connection, but specifically speaking about the greater harvest. Now twabonye ko kugira ngo tubone umusaruro munini birasaba ko habanza kubaho icyo bari bahari. Twabonye ko Ignite ari ibyara greater what? Yes, greater harvest. Kunyanyagizwa k'umuriro w'Imana niko gushobora gutuma tubona umusaruro mwinshi mu bwami bw'Imana. For those who are not present, we realize that igniting is the mother of the greater harvest. The spread of the ignite, or the illumination of the light of God, is what brings the greater harvest. Yes, kandi iyo umuriro w'Imana cyangwa ubuntu bw'Imana cyangwa twarebye cyane aho tuba, ubwo abari bahari barata bamenye ibyo ari byo, twarebye cyane aho tuba cyangwa aho dutinda cyangwa aho utuye, niho herekana icyo uzagira gute, icyo ubyara. Buriya icyo ubyara, icyo uri ukusa, resulta urimo urabona uyu munsi ziraterwa n'ahantu utuye mu buryo bw'umwuka.
For those who are not present, we realize that where you live, where you're positioned, where you dwell, in the place of where you're residing or where you're positioned, it was brings forth what you're going to be seen or what you're going to look alike. Yes, naciyemo gato kuri uyu wa gatandatu uyu ushize twagize gusohoka cyangwa ivugabutumwa ahantu hano Nyabugogo. It was my first time mpagera ngiye kuvuga ubutumwa. Mu byukuri twagiye tuyobowe n'Imana ariko ntabwo nari mfite ishusho nyayo y'ikintu kiri kuri terrain. On Saturday, we did an outreach. We did a crusade. It was in Nyabugogo. It was my first time going there purposely for the outreach, but I had never even envisioned what the Lord was purposing us to go there. Tuhageze abo twari tumwe navuze ku bintu bikeya nabonye ibintu yari umunsi umwe gusa saa 3 kugera saa 11. Oh Jesus, ririya joro ntago nzaryibagirwa. Nabuze ibitotsi, narasenze nkumva sindimo ndasenga cyane, nkumva nasenga hari mfukamye, numva senge mpagaze. I tell you, nakozweho mu buryo ntashobora gusobanura. Nababwiye ku mama nabonye wabyaye umaze iminsi 3 abyaye afite agahinja gutya k'iminsi 3, nawe uramwumva aracyari umubyeyi mubisi, kandi kubera uburyo ibintu harimo ntabwo mwihangane mbivuga uko bimeze, ntabwo afite buriya mvuga gute, ntabwo yitayeho nk'umubyeyi wabyaye. No kuvuga ngo nta suku, mbega ibimanuka bimo biramanuka. Araho ndashaka uhita ufotora iyo foto, ukuboko kumwe afashe agahinja agafashe nkaho wagira ngo nagapusi kamucitse, hanyuma kukundi kuboko afite siridwiri iri mu gicupa cy'igiplastike arimo arakurura, kandi ntabwo ari ibintu atangiye mu kanya, amaze nkama nikina ubona swati yaraye abikurura kuko yamaze deja kujya hayi. Babyita gute buriya? Ni hayi nyine, urumva yahayinze. I tell you, yari yamaze kujyayo ubona nyine ko adahari, yasinze complètement, ubwenge ntibuhari. So bituma agahinja gafata nk'ufasha agati buriya ni nk'agapusi atoya agahita afata gutya, kari muri nikambaye yagafunze mu kintu agafasha atya, arangije karize cyane arakareba agira atya, ahita sohoramo ibere araga. Ariko naratangaye ku Imana tu iminsi 3 kararisimbukiye wangu, karakurura nkwi, ariko habe urabibona ko nta kintu na kimwe kirimo. Ahafashe siridwiri hano akana karimo karimenya, bivuze ngo agiye kuvaho arare hehe n'urwo ruhinja. On that very Saturday, I cannot tell you that I even managed to sleep, because what I saw with my eyes, I couldn't believe. I saw a mom who had given birth 3 days ago, holding a baby and also holding some kind of alcohol, drugs, taking them, and she was really messed up because she didn't have anything to help her as a mother who had given birth. Now I was wondering, so in the meantime, the baby's crying, the baby wants to suck the breast, but there's nothing that is coming out of the breast. So after all this situation, she's already high at 9 a.m. Where is she going to sleep even at the end of the day? Harakana ko ntanubwo tuzakibagirwa, urumva stage yari imeze gutya, hari abasecurity bacu barimo baragira gutya kugira ngo hatagira abantu basimbuka baze kuri stage bansangiye, noneho cyangwa baze hejuru, bakomeje bafashe gutya imbere, bahavuga ngo reka twashyira utwana dungahe dutona. Kumbe nta twana duto tubanya-Bugogo. I tell you, ni size gusa. Kumbe abo bana bato babita abamarine wana, baratuzana utupusuri duto 5 years 6 dutona, ndavuga under 7 turaho ngaho dutoya. So hano bakira abasore bacu b'abasekirite bateruye kukuma. I tell you, hariya urareba gato baragukerera, barahagarara. So umwe yaratubwiye ngo pastor, ibintu nabonye nagiye kumva nuva maragiye kumvamo, ati twatwana narabwirizaga nturebana, nta nubwo turesha na stage ni duto, iyi stage iradusumba, turaho ngaho natwe muraduha ni mama utupushi badushyiraho. So hagera umwanya dutangira gukora amatombora,
ninde utomborera igare ninde utomboreye amafaranga hari cya cyuma gikaraga amafaranga umwana akinjira akana gashaka kugenda barakabuza baragwa umusekretari bati uri muto uri gato wowe gumaho uri gato ati gato yakahe bati uri gatoya wait uri gatoya so akomeje kugasunika kuko bagize gute bafunze akomeje kugasunika umva ikintu kakoze kahise gafata mu mufuka gakurayo icyuma gikariye barakiduhaye nabo babwiye ngo tuzikibika muri mize ya Grace Room yivuga butumwa Bishop si icyuma imbugita si n'umusumari ni ikintu kiri hagati y'umusumari n'icyuma ariko ubona kibaje neza batishije mu imashini kiri very sharp kiriya kintu kikwinjiye sinzi aho bakuvuriza kuko gifite pressure nini kiraremereye ariko baragasongoye kari very sharp umwana abona wa musekretari ati baby ba wicaye baby abona karasoye ndakujomba muri iyo ndashaho ahita arakabwira ati yo ntabwo nakubuzaga buriya ntabwo namo ndakubuza nakubujije se ntabwo nakubujije kuko ntibari burekurane bagiye gusimbuka kandi arakimweretse neza ati urabona iyo ndayipfumura yewe gaye semurama egera hano. Now, in the meantime, in the crusade, we had put young babies like kids under 7 years of age, of course, in front of here, thinking that they are not going to jump on the stage. And they hear the security men, all those who are in the ushering team, of course, trying to restrict them to come at the stage. Now, it reaches time whereby people were innovating, getting bicycles, getting fabrics, and then these young babies, they also wanted to go to get the money from the rolling machine. Now, one of the babies, the kids said, now, you know what? I also need to go there and pick the money. Then the security guard told him, no, for you're still young. He was like, me? Being young, who do you think is young? Then removed like a sharp thing that he wanted to pinch the stomach. So immediately here, the security guard was like, you know what? I'm not refusing you. I know you're not a baby, you're not a young person. You are going to do what you're going also to come. But I'm telling you that this is something very sharp. Even if you see it, it can really scare you that we have even to put it in the Museum of Grace Room. Now, yaratubwiye ngo yamaze kunyereka icyuma. He told us that as soon as he showed us the sharp edge, ndeba ukuntu kareshya, and I saw how short he was. ndakabwiye ntago ngiye nakubujije se. I was like, no, I did not refuse you. I did not refuse you. Nemo ndagufasha gusa. I was only helping you. Sinzi ukuntu yabigenje niba yaragatero ngo kajya hejuru sinzi ukuntu yabigenje. I don't know what he did, but akagusha neza akabwiye atereka ngufashe icyo kintu. And it's like, okay, let me help you to get the sharp edge. Ahita afata icyo kintu. And then he held that sharp edge. Stories nyinshi. Stories and after the story. Narimo ndavuga ngo abo twari kumwe kare icyankozeho cyane nari nzi ngo tugiye kuvuga ubutumwa, of course nyuma tuzasubireyo gukomeza kureba hanyuma y'icyumweru. Next day Sunday barabaririza ngo bari abantu ko ibintu batubwiye byanze kutuvamo turabakurahe. Bavuye Nyabugogo bahetsa abana bagabo babakarani barambara bati tugiye gushakisha bari abantu basengera. Tubona barinjiye muri Grace Room bagiye amasaha abiri mu muhanda bagenda n'amaguru bavuga ngo umwe yaravuze ngo ntabwo tuje tubasaba amafaranga turabasaba transport gusa izaye dukura Nyabugogo tuze duhure na Yesu. Now, we had gone only to do the outreach, and we thought that we are going to go back, maybe do the following up, and then we do all the operations. But we are so surprised that on the following day, on Sunday, we saw men, women, these who are doing heavy loads. They came to Grace Room saying that, how can we get these people? What they told us has touched our heart. So now, one of them said that we are not asking you for money, neither are we asking for food, but only need transport that will be transporting us from Nyabugogo and come here instead of footing for 2 hours. What did it show me? The world is waiting eagerly. The revelation of the sense of God. The harvest is plenty, but the laborers are few.
ariko Imana ishimwe kubera iki giterane. But blessed be to the name of the Lord Ndizera because ko of the nyuma y'iki ignite. giterane turi bube ignited, turaza kujya ku muriro w'Imana, turasohoka mu izina rya Yesu. I believe that after this ignite connection, you're going to be ignited and you are going to go on fire for Jesus. Kandi Bishop, iyi theme ndatekereza ko n'umwuka w'Imana wayiguhaye, kuko si hano gusa Bishop, na hano hose n'aba bavuye hanze babikubwira, ni ikintu umwuka w'Imana yamarashyira mu mitima. Muri Grace Room naho nagiye kubona mbona ni nk'iyerwa nagize, mbona umuntu arahagaze afite ama flyer tuno handbills batumira bahaye abantu. Ndaza ku cyumweru ndababwira ngo murabizi tugiye kujya dukoresha ubu handbills, ubu flyer bwinshi, hanyuma aho uri hose kirazira kuza wenyine, tumira umuntu, gira gutya ariko tutume abantu baza kuri Kristo. Now, icyantangaje Angel abahari, icyantangaje nuko mu kwezi kumwe kwa gatanu tutabaze ibyo hanze, kuko Nyabugogo twahakuye abantu 1600, tureke kubara ibyo ngibyo. Abo mu rusengero twahatanze ubu handbills, twabaza abantu 1215 mu byumweru bine Bishop, 1000 barenga bitewe n'abantu bagize gute, ariko mwabikurikiye bagiye batumira umuntu akaza yahagera nta n'ibintu bikomeye byahabereye habe ubuntu bw'Imana, abantu babuze iyo bahungira. Umuntu akakubwira ngo ibiyobyabwenge byari bimereye nabi ndabiretse, narindi muri ndabiretse, nari ngiye kwiyahura ndabiretse. Iyi theme no mwuka w'Imana, I tell you. God bless you, Bishop, because this theme was not only given to you by anyone, but it is the Holy Spirit that gave you this revelation. Even the people, the preachers who are coming from Kenya or even to the worldwide, this is something the Lord is instilling to His people. Recently, I saw a vision when God was showing me someone having the flyers and handing them to someone. Then we began the operation of inviting people to come to Grace Room in every service. But counting only 4 weeks, we had received souls of 1,200 plus. And then there's nothing that much that happens in the service. But people come to the service and then say, I was drug addicted, I was in homosexuality, I was boozing, I was doing only wicked things. But the Holy Spirit touches them and He brings them as a great harvest. Aha ndavuga ngute ntabwo Ignite 2024 convention igiye kurangirana n'iki cyumweru mu byukuri, ahubwo iki cyumweru cyari cyo kubabwira amakuru, hanyuma ibyumweru bitaha mukagenda muzana abantu muri mubazana umwazana umwe undazana umwe, kuko niyo nshingano Imana imiraduha. Now I'm telling you, I want to imply that Africa Ignite Connection is not a week that is going to end from here, but this is only the week of giving you the information. Yes. And after this week, you're going to go outside, you do the outreach, and you bring souls to Christ. Now, twakomeje rero Yeremiya 17. Let's continue to Jeremiah 17. Yeremiya 17, hallelujah. Let's continue to Jeremiah 17. Yes, turahera ku murongo. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Turahera ku murongo wa gatanu, haravuga ngo uku niko Uwiteka avuga, havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima iki? Amaboko ye, mu mutima we akimura Uwiteka. Azaba ameze, gatandatu 6, azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu, kandi icyiza n'ikiza ntazakibona. Imagine, icyiza kizaba cyaje ariko ntagire gute, ntakibone. No, ahubwo twatinza aha azatubya business, yubaka amazu, atangira gukora business yo kubakisha amazu, ari muto yabona amafaranga, ati ejo bundi mu gihe gishize dusanga yagize depression. Turamubaza ngo byagenze gute, aravuga ngo ndimo ndibaza ukuntu ndimo ndubakira abandi amazu ntawe nabyaye uzayibamo. This young man, because of him and because of his testimony, 9 people have received Jesus as Christ and Savior in their family. But the way they're telling us that we know him, he is our youngest in the family. So recently, when he had gone to study abroad for his master's degree, he came back, he progressed, he began the business of building houses. But in the meantime, he got depressed. When we asked him that, why are you so depressed? He replied to us that I am so depressed that I'm building houses for others, but I don't have anyone
want to build for my house because I know I'm not going to get a child. Ubu tuvugana. As we speak now, Haya byagenze gute? Yahise abona shushiri. Oya yarasanzwe hari ukuntu amuzi ariko akamukweba. Kuko uwageragezaga wese kumwicrossingisha imbere yarakwepaga kuko yabagazi ko bazamugira gute? Bazamuvumbura agadashaka ko bamuvumbura. Rero abonye akize yahise akubita cerere agarukira kuri mwene data ubamo rapanga ubukwe bw'igikoko. Immediately, of course, there are some ladies who are approaching him, and now there is one he had spotted, and they're now planning for the wedding. They're soon having a good wedding, a mega wedding. Yes, yaravuze ngo this kind ngo hari bitazakurwaho n'ikindi usibye gusenga no kwiyiriza. Yesu arimo aravuga ngo this kind, arimo arabwira intumwa ze zagwanye n'umuzimu mudayimoni arabananira. Baraza bati Yesu ibi ni bitugane, arababwira ati siyo bitugane, ati hari this kind, hari bidapfa kuvaho usibye habayeho iki? Gusenga no kwiyiriza. Mbabwiza ukuri bene data, greater harvest kugira ngo tubone umusaruro nyawo nuko tuba ahantu Mose yatwibibangaho kuba. Ugombe natanye kandi mbabwira ngo menya neza hano tuye, kuko ubu ngubu tuvugana urava hano amasaha uri buvire hano uzi neza gutashya, kuko ahuba urahazi neza. Unaharangiye umuntu usinzira uramubwira ngo urakata gutya ku cyapa ijana uramanuka kakaburimbo uhagarare urahazi neza. Reka mbabwira ngo ntushobora uhagaze ku butaka butizerwa niba uri mu nzu y'Imana ugenda ukagaruka utazi vuga ngo neza aho utuye mu mwuka hamenye hari address. Menya neza utuye he. I tell you, iki ni kibazo gikomeye mu biro wa Kristo. Igihe cyose udatuye mu bwisho bw'isumba byose uzisanga uri ku gasi ahantu humagatanye. Every time you're not abiding or you're not dwelling under the shelter of the Lord, you find yourself living in a devastated land. You find yourself living in a wasteland. That is why greater harvest, it will only be brought. I told you that if you know where you're positioned, if you know the place you're dwelling in, and I tell you that even when you're living here, you get to know where you stay. You can even give direction to someone even if you're asleep, because you really know where you reside. Ubuzima bw'umwuka ntabwo ari ibintu by'amayobera. Nababwiye ngo umwuka w'Imana gukubitira signs, arakwereka, aravuga. Mfite musaza wanjye w'inshuti yanjye cyane ukunda kumbwira ngo yana ngo cyakinyoteri cyakubise. Iyo avuze ikinyoteri imitamenye uko byagize gute, uko byagenze. Abarimo bavuga ngo umwuka wera yagize gute, hari ikintu yanyeretse kitari cyo, abyita ikinyoteri. Iyo ni terme yiwe ariko ni ikinyoteri. I tell you, ntabwo ushobora kumbwira ngo turaza kuzana umusaruro dutuye ahantu hariho hose. Nari mbisubiyemo, utuye haboneka hose, nta nubwo uza utuye rimwe buri ku gasi ubundi uri mu bwihisho. Mbega nahantu usura twasoje tuvuga ngo shorera imizi. Biravuze ngo uwiringiye Uwiteka ameze nk'igiti cyagize gute, cyatewe hafi y'imigezi. Icyo giti n'igihe hari izuba kiba kishishe, kiba gifite itoto. Now, it is up to you to get to know where you're residing. I have one of my best brothers, he usually tells me, do you know what? My sister, it is the signals are highlighting in me. Yes. Which means that the Spirit of the Lord is speaking to him. He knows that he's not standing well. But here I want to tell you that if you ignore the signals of the Spirit, you never get to know where you're dwelling. One day you are in the shelter, the other day you are at the wasteland. But the Bible has said that he who abides under the shelter of the Lord, he's like a tree planted under the streams of water. You are not planted only, but you have grounded, you are rooted in the waters. Yes. Iyo avuga ngo kimeze nk'igiti ngo gishoreye imizi mu mazi, muzarebe n'umwanditsi wa Zaburi yarabivuze muri Psalm 92 93 aravuga ngo 12 aravuga ngo umukiranutsi azagira gute, azashisha nk'umukindo, ngo azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'Ilebanon, ngo kuko batewe mu bikari byande by'Uwiteka bazashishira. Iyo utewe urashisha.
iyo umaze gushisha ukomeza kwera imbuto. Izo mbuto nizo ziziramo greater harvest, kuko ugera ahantu wumva ntushobora guceceka icyuzi, ugomba kukibwira umuntu. Bwana asifiwe. Praise God. When you are planted under the streams of water, you continue to blossom, as the psalmist said. And then when you're blossoming, it reaches a stage whereby you cannot ignore, you cannot hold on what you have. But what you have inside you, it beckons you to speak out. And then when you speak out, that's when you bring the greater harvest. Aha tujyane gutya. Let's go together like this. Iyo umwanditsi avuga ngo tuzamera nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, muzarebe ibiti biri hafi y'imigezi, biri hafi y'amazi, dore biri kuri Nyabarongo, dore imikindo iri hano, abatuye hafi ya Tanganyika barabizi, turi aduti twe twakuze hafi yayo. Usanga muri biriya bishanga wagira ngo turi aduti tuteye hafi y'amazi, ntabwo tumeze nk'ibiti biri ku gasi, biri ku misozi. Igihe ibiti byo hanze bitamababi, turiya dushoreye imizi mu mazi, tuba turimo turaba green. Ibyo ku musozi birimo biratiki amababi, kuko ni mu gihe cy'iki harumye. Ariko turi hafi y'amazi turimo turaba vert, turimo turaba icyatsi. Byombi byumvise izuba rimwe, ibiva hanze byageze ku biti byombi, ariko resulta y'agati gatewe hafi y'amazi itandukanye n'igiti kiri hehe, kiri ku musozi. Ikiri ku musozi nta mazi gifite. Iriya sinye yo gutama amababi ni sinye yo kuvuga ngo nimumveho, ninongera kubona amazi muzagaruka. Ariko agati gatewe hafi y'amazi ntikajya gatiki amashami, kuko ya mashami akomeza aba icyatsi. Izuba ryacanye ariko ntabwo kabyumvise. Kubera iki? Si ibiva hanze, ni ibiva muri wowe. It's not about what comes from outside, but rather what comes within. If we take an example of two trees, one planted along the streams of the water, or one planted at the mountain hill, they're not wither in the same time. The one at the mountain, it will wither when the sun is too much. It will lose its branches, which means that the branches are telling it, leave us, we shall again come to you when the rain comes. But this that is under or beside the streams of the water, it feeds on the waters that is under the streams, and then it grows. Now, igihe cyose ibintu bivuye hanze, muntega amatwi hano nshuti z'Imana, niba hari ikintu kidukamura ubuzima bw'umwuka, kidukamura ibintu ubuzima bw'umwuka w'Imana muri twebwe, bidukamura akenshi ni atake n'ibintu bitubaho hanze. Ibiva hanze bidutera ubuzima bwa buri munsi, ibibazo, ibintu bituva hanze byinshi. Reka mbabwize ukuri, bifite uruhare rukomeye mu kudukamura. Mwanyumvise nshuti? Ariko iyo bikomeje kuza bigasanga hari ahantu ushoreye iki imizi, biraza bikagenda nk'ayandirimbo, biraza bigahita, biraza bigakomeza urugendo, ugakomeza wera, itoto rigumaho, kuko ntabwo ubutunzwe n'ibiva hanze, uba ufite ubundi buzima buhishe. One of the challenges we are having nowadays, or the issue that we are facing, it is the attacks that are coming from outside. Things that are attacking us from outside, it is one of the things that quenches us. But every time when they come and they're attacking you, and they find you are grounded and rooted, you will not wither, or you will not be shaken. Why? Because it's not about what is outside that is attacking you, but where you are stilled and where you have made your roots to be. Toya biranyemeza neza ko nitutaba mu bwihisho bw'isumba byose, iyi si iraturigata. Subiremo, irakurigata. Tukubura uciye. Umugabo yaje ejo bundi, my goodness, niba hari ibintu numva nkavuga ndi mu Yesu, Imana iramubohora ku mafaranga ameze neza. Ibintu byose mu nzu y'Imana yarikozagayo. Ntabwo yaratewe. Bivuze neza, yarateretswe. Ntiyaratewe, yarateretswe. Aha. Yikozayo kubera akazi n'ubuzima bwa hano hanze. Atake zivuye hanze ziramurigata. Yagize ngo desire, yagize desire. Yumva atangiye gukunda akabwa.
aragakunda 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 buke yakimurira mu cyumba cye. Umugore we n'umukozi w'Imana ati katika jina la Yesu ati ntabwo bishoboka turasenga ariko nukugira ubwenge. Ataka n'akanyamaswa k'Imana. Ariko umugore agiye kubona bifashe indi ntera. Arambwa ati jeri dusenge. Harabwa ati turasenga buri gihe. Bakajya mu rusengero bakayobora gahunda bagataha. Hashize iminsi yumva ngo afite urukundo atigeze agirira umugore we. Arugirira iki? Akabwa. Nyakabwana teruyo. Jewe numva ibintu nkatanga. Aragenda panga inzu hari igikondo. Ayishyura ibihumbi magana angahe? 200. Ashiraho umukozi yimura akabwa. Abwira umugore ngo divorce. I have a new wife. Akava muri office jugu 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 agakraksona pi. Boss akaza gafite hwe. Muraseka birababaje. Akavuga ngo this is my wife. Akinjira mu nzu. Abana batangira kurira dukumbuye papa. Bahamagara akababwira ngo nimwihangane nkabaze niba kanyemerera. Buke ngo atangira kujyana ku kazi. Undebere namwe. Ku kazi bakabonye bati boss wasaze. Secretary yabaye cyati karaje pufanya. Abona kateje iki? Ambutayage. Kateje. Ati none se ko nta umva ngo yageze ahanaho amasaha 2 adashobora guhita. Atabonye agasherike. Akagashyira mu modoka n'umuntu karindira ku kazi. Hari kabazimu bagomba. There is a man recently who gave a testimony. Of course, he was really well off. He had a lot of money. And then anytime he would come in the church and then he would go outside, which means he was blessed in the church, but he was not rooted and planted in the church. So he got a desire of loving a dog. And then he brought the dog to the room and they began to sleep with the dog together with the wife. The wife said, you know what, my husband, we need to be prayerful and be careful. I know we cannot sleep with the dog. Now, it reached a stage whereby he developed the love that he had never had to his wife, to the extent that he shifted the dog to another house, rented a house, 200 Rwandan francs, and then also put a maid that will be taking care of the dog. It reached a stage now the children were calling, you know, we miss you, Dad. He will be like, you know what, let me first ask my dog if it will allow me to come and visit you. It reached also a stage whereby he could not spend 2 hours without seeing it, and he began to take it to the workplace. Of course, it caused chaos at the workplace, but I want to tell you, we need to pray, and the devil has to be banned. I reached a stage and I asked myself, sometimes you think like maybe some people are lying to you. But if you see someone who are really respected, you think you get to know that they're not lying. I asked him Bikakubaho aravuga ati pastor wincira urubanza nawe ntago ngucira urubanza byagenze gute ati pastor ntumenye igihe byagize gute. Yesu yaravuze ngo iyo daimon ivuye mu muntu ntabwo ijya kure ngo igumaho hafi ngo ireba ko aho yavuye hari vide empty. Iyo hari empty bigenda gute? Aragaruka kazana bangahe? Barindwi bamuruta gukomera. Ikibazo si Satani, ikibazo uri empty. The issue is iyo uri vide, iyo uri empty, umwanzi arabimenya. Amenya ko udatuye mu bwihisho bw'Imana. Igihe cyose uri ku gasi uba uri empty. Taking advantage yo kukuhemukira. Umugore weje wundi yaryaga amafi mabisi, ifi mbisi amaso yanjye yabibonye mbisi batakuyemo ibyo munda. Mbisi imeze kwa kundi naramubwiye ni rya turebe rya mujye muri kakoresha abashumba. Arafata neza ati ni mu izina rya Yesu. Amaraso y'ifi amanukana n'amaraso yo mu kanwa. Kuko iyi ni ifi nini ifite amagufa ntabyo yumva ngo ameze nk'ufite ikinya. Umugabo arahagarara ati pastor what is this? Numuza byagenze gute? Ngo nagize inzozi. One dream. One what? One dream.
agiye kubohoka yavuye hasi ameze ngo ati niki cyabaye pastor ati nabaye iki umumama ufite umbebe wa 4 months umaze imyaka irenga 15 mu rusengero aradutse muri salo abana bareba kuri salamanje n'ifi mbisi abana bakiruka bakazamuka muri etage bati mom is like ngo mama ameze nk'inyamaswa iyo image zaba mu bana ryari satana aragashya reka dusubira mu bwisho bwisumba byose. Let's go back to the dwelling place of the Most High. The enemy should catch fire, because anytime I hear such testimonies when people are testifying of their deliverance, sometimes I feel like maybe it's now a fairy tale. This man, I asked him, how did it begin? He was like, do not judge me, pastor, because I am a believer, I'm a Christian. He told me how it began. The same also applies to another woman who was eating raw fish, and then anytime the babies were seeing their mother eating, they were like, our mom has turned to be like an animal. So I asked her, please eat this raw fish, I need to see it, because some of the times you lie to us as pastors, but I need to see. I saw it with my eyes when this woman was eating the raw fish. What do I want to imply here? Does it mean that the enemy is powerful? Can you reply to me no? You don't want to reply to me? Is there anything wrong? You're dozing already. Umugabo wanjye ari mu masengesho barimo barasenga bagiye kumva mu masasa bankaya masaha bumva umuntu uri ruhande rwe iyo nanasi ntigucika iyo nanasi. My husband was in a prayer place, and then around this hour they had someone who was dozing, and it was like, that pineapple, you should cut it and we eat it. Pastor Kabanda aravuga ngo pineapple mu mwanya wa intercession. And then my pastor, baramukoraho, they touched him. They were like, are you speaking about a pineapple? Narigeze mu isoko. They asked him, where are you coming from? Like, I was already in the market. Urabona ikinanasi, urabona iki? Ask the person next to you, are you seeing a pineapple or you're seeing something else? Akubwiye ngo arimo arabona iki? What are they seeing? Ngwabonye iki? What are they seeing? Igisheke. They are dreaming about a sugar cane. Mubwire ngo garuka mu izina rya Yesu. Tell the person next to you, come back in the name of Jesus. Mubwire ngo tugiye mu bwisho bwisumba byose. Tell them we're going in a dwelling place of the Most High. Hallelujah. Hallelujah. Now, ndimo ndavuga iki bene data? Kubera iki umwanzi agira advantage ku buzima bwacu? Why does the enemy always take advantage upon our lives? Nuko hari ahantu Mose avuga twaremewe kuba. Umva mbabwire barokore, imyaka umaze mu rusengero si ifite ikimaze. Untudukanye ngo imyaka 20 ningahe siyo, imyaka 18 siyo, bakumenyaho amavuta ngo uri iki sibyo. Samavuta sigihumaze, ahubwo uzatinya umuntu umeze nka Dawidi. Wibera mu bwisho bwisumba byose, igihe cyose Goliath ahagaze imbere ye aramubwira ngo nteye n'amacumu n'uducumu, ariko ndagutera mu izina ry'uwo tubana, mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo. Oh yes, it's not about the years you have spent in the church, neither the anointing or neither the ordination they have made about you, but it's only about where do you reside, which dwelling place are you in. David said that you Goliath, when you come, you're going to be attacking me with spears and swords, but I am going to attack you in the name of the Lord. Why? Because of the dwelling place he was living in. The dwelling place shows the direction of where you're going in 2 years ahead. A place you have accepted to be in the spiritual realm, it is going to show the direction where you are heading in the 2 years ahead. Nk'umukozi w'Imana nk'umuririmbyi icyo ukora cyose cyangwa aho hanze harerekana exactement icyo uri buhe aburi buhagarara imbere. Now where you are dwelling as a servant of God, as a preacher, as a man of God, as a singer, or any other ministration you are in, it is going to show what you're going to feed to the flock of the Lord. Kuko mu mwuka ahantu tuye harazwi, because it is very known your place in the spirit. Nihazwi n'abantu, nihazwi n'abashumba bawe, ntawuhazi. Ariko mwisi y'umwuka urazwi neza, barareba ngo ageza haba hanga.
ni hehe bishop Bibiliya itwereka ni hehe ni mu byakozwe n'intumwa Bible itwereka abantu bagiye kwirukana diamond irabareba hariya babwiye gute Paulo turamuzi Yesu turamumenye ariko mwebwe muri bande ari kuragasuzugwa ntusuzugwa na diamond Paulo bamumenyeye he Yesu bamumenyeye he nubona ko hari ahantu Paulo atuye nubona ko diamond irimo irasubiza mu mwuka si mu mubiri ahantu Paulo atuye turahareba turakora tukagira gute tukahumva ahantu Yesu atuye turahumva ariko twabakabakabye twabashakishije muri yo quartier twababuze mutuye he mbega ni mwisobanure mugitambulishe mutuye ko Paulo twabonye quartier atuyemo kuri avenue Avi 305 Yesu ni 305 mwe mutuye akanwa karavuga mu izina ariko quartier muvugiramo ntabwo ari ya Yesu wambarije ukwegereye uti we utuye Ask the person next to you, where do you dwell? What is your dwelling place? Where do you reside? Because the Bible says in the book of Acts, the Paul you say we know, and also Jesus we know. But who are you? So it's not about you. You may not know where your dwelling place, but in the spiritual realm, it is known. So imagine to be despised by the demons, and the demons, they ask you, we know where Paul resides. We know the dwelling place of Jesus. We know he lives on this street, and this is the number of the street. But for you, yes, you're speaking Jesus, only uttering as the words, but in you, where do you dwell? What is your dwelling place? Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Raise your voices and say hallelujah. Only rise up your voice and say hallelujah. Rise up your voice and say hallelujah. Only say hallelujah. Only single time say hallelujah. Praise be to God. I say praises be to God. I say praises be to God. We are going to be transferred in the dwelling place of the Most High after you have the authority to tell the enemy stop from where he had made you to reach. Let me tell you, stop. You are given the authority and the power. Anytime you get to know that you receive the power and the authority, you tell the enemy, touch me not because I'm the anointed one. You tell the enemy that this is the place that I cannot exceed, I cannot go far. Stop. When you have the authority, after getting to know your identification, who you are in Christ, and get to know that you have the authority, how far the enemy had made you to reach, you tell the enemy, stop, I'm not going far this line. A man is called Daniel. gatatu mu gitondo afite igicaniro kitagizima saa sita na nimugoroba. A man is called Daniel, and the Bible says he was living in a palace and he had an altar praying 3 times a day, morning, daytime and evening. Buteye igicaniro cy'abadayimoni kirahaguruka, buteye ababa kugasi barahaguruka, umwami atumiza ibikoresho by'ibwami, ariko mwavuze ngo haleluya we. Haleluya. Atumiza ibikoresho byo mu nzu y'Imana, asuzugura Imana ya Daniel. Ngo anywesha inzoga ibikoresho bavanye mu nzu ya Yerusalemu, ngo abinywesha inzoga imbere y'abagore be n'inshoreke. Kubera iki? yashaka gusuzugura Imana ya Daniel, yashaka gucisha bugufi Imana ya Daniel. Daniel ntiyararaho, ngo bari bararemye ibimana bitandatu, ibigirwamana bitandatu, ngo iby'amabuye, iby'ibiti, ibigirwamana bitandatu mu bwami bw'ume na Daniel arimo.
ariko harimo umuntu umwe uba hehe vuga cyane uba hehe Umugisha. vuga cyane uba hehe Umugisha. umwami agiye kubona abona urutoki ruraje vuga ngo urutoki rujya ku gipambasi rurandika ngo mene teke ufarisini ngo umwami agira ubwoba ibaze kubona ikiganza kidafite umuntu bakizane hano turebe ko usigara hano oya turebe ko hasigara wowe imbere abona ikiganza mene umwami ngo agira ubwoba amatako arakubitana aravuga ngo miye wabo nakufa nyuma yo kugira ubwoba aravuga ngo muzana abarozi bibwami muzana abapfumu bibwami baraza arababwira ngo mwansobanuriye ko iriya rutoki cyo ruvuze abapfumu barikwega barabura abarozi bati biranze abakonikoni wapi umwami kazaraza aramubwira ngo mwami wigira ubwoba mu bwami bwacu ha muri ubu bwami wigira ubwoba hari umugabo umwe rutotsi ujya ugira umwanya mu bwihisho bw'Imana ye uwo mugabo n'umuhamagara araza gusobanura ibyanze gusobanuka uwo mugabo n'umushaka araza gusobanura ibyananiranye batumiza Daniel araza avuga ngo araza Daniel came ahageze aramubwira ngo mwami reka ngusobanurire biriya bivuze ngo urapimwe usanze utuzuye aramusobanurira uva mbabwire nshuti aho umwanzi yaragejeje imiryango yacu aho yaragejeje ubutunzi bwawe aho yaragejeje ibyawe kuba uhari wowe birahagije ko umuhangara ukamubwira ngo mene tekeri ufarisini mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Now Daniel, when he was in the palace, he was praying. He had built an altar of praying. But on the other side, the king also had built another altar. And they had made 6 idols. The idols of bronze, silver, and so many. Now as they are praying, they had brought the vessels from Jerusalem, trying to despise God and drinking alcohol from those vessels that were coming from the temple in Jerusalem. Now immediately as they were gathering in the feast, he saw a hand coming and writing, now, the word was saying that you have been measured and you're no longer more. Now, this is the time for you to tell the enemy, you enemy, where you had made me to reach, where you had taken my family far, where you had taken my kids and all my surrounds and my belongings, you have been measured, but you are no more. Let me conclude with this example and I finish. Let me take 2 things. I'm now going to hold like a donut, a big donut. Now, just hold a big donut. Imagine. This is a big donut. Please follow here. You're tired? Even if you're tired, I believe you're still here. This is a donut. And then I have an egg. I have taken like a donut. And I'm also holding an egg. And I've taken them all, both of them. And then I take them all the 2 in the insects. Many insects. And then I leave. In the morning I come back. Are you following? Now what will I found that it is no more? A donut. Let me see those who are sure that the donut will have been eaten. Let me see those who said that an egg will have been eaten. Only those who are dozing. Now, the reason as why it is the donut yet it is big, it is because of the material. This is because of the material that I'm making the donut. Even if an egg is small, but it has a shell. Inozi nubwo zajagata zikajagata inyuma umuhondo w'imbere ukomeza kuririmba indirimbo yo mu gitabo uvuga ngo nimushaka mujagata inyuma ntabwo muri bungereho
Now the yellow yoke will continue to sing the hymns and the rhythm, saying that even though you're surrounding, but you're not going to penetrate behind the shell, and you come to me. mu gihe umweru wo muri indazi bujya gucya wagize gute. Yet the white Washes. part of the donut, it will come to the morning when it's no more. Reka nsoreza. Let me conclude here. Ubuzima bugendana n'Imana busenga aho abantu batabona bugera ahantu umutima wawe ukamera nk'igi. The life of the Ubuzima bwawe bumera nk'igi mu ntozi z'iyi si. The life that seeks the Lord in the hidden places, it reaches a time and then you become like a shell, an eggshell in this world. Ubuzima budasenga, ubuzima budashaka Imana, ubuzima buri busy butari budatuye mu bwihisho bw'Imana. Reka nkubwize ukuri nsoze umeze nk'irindazi muri iyi si. Now the life, intozi ziraza zashinga iryinyo ukaryumvira hehe mimbere. Kubera iki? Ibibazo bitugeraho kimwe, izuba ritugeraho kimwe, intozi zitugeraho kimwe, ariko abatuye mu bwihisho bw'Isumba byose ntabwo bapfa kugerwaho nk'amandazi atuye hanze. the rain will come to us the same way, the sun will come to us the same way, but if you have built your life in Christ Jesus, the insects will not touch you and they will not penetrate the shell. Reka mbabaza kanyuma muturebe hano. Now look at us right here. Mu bintu dufite hano imbere mumbwire materiel dufite. Now tell us the materials we have. Iyi ni What is this? tissue sibyo? This is a tissue. Dufite iki? We have a pulpit. Urubaho. Urubaho? Wood. Dufite iki? What do we have? Impapuro. Ndavuga materiel. Impapuro sibyo? Papers. Dufite iki? What do we have? Microphone ikozemo. Microphone. Biterwa n'iki ikozemo. Dufite iki? What do we have also here? Now, nimumbwire. Ibi bintu byose ubihuje. Urubaho, akatishu, microphone, iki gipapuro, n'izi mpapuro. Mumbwire ndahita nsoza ndamenya ko mwumvise ibyo nigishije. Umuriro uramutse uje gutwika. Nimumbwire ikiri bubanze gushya mbere y'ibindi. Fata iki. Now tell me. Dore ibintu dufite. Hari urubaho, hari tissue, hari microphone, hari impapuro, hari iki gikarito. Twagiye icyambere. What will be burnt anytime the fire comes? Dimwe kabiri gatatu. Icyambere cyabanza gushya. The first thing to be burnt is what? Impapuro cyangwa tissue. You mean papers or tissue? Nicyo kimwe. It's the same. Impapuro zishobora guhita zifatwa na tissue kagira gute? The papers can be burnt. The same applies to the tissues. Icya kabiri. And the second thing, the microphone or the wood? Plastic irihe? Microphone. Iyi ni plastic. Is this the plastic? Wapi? Nijyo uyifashe. It's not a plastic. None habanza microphone imbere y'iki gikarito. So you mean the microphone can catch fire before this box? Habanza iki? What will be burnt next? Karto yakurikiraho. The carton of the tissue. Nyuma ya carton. And then after the carton, the wood. Urubaho rukadutiza iki? The wood will also catch fire. Umurindi. Hanyuma agakurikira iki cyuma. And thereafter, this material. Nukuvuga ngo niko bimeze. Ntabwo ibintu byose bihira rimwe. Niko n'abakristo bose badakubitirwa rimwe. So the same applies. As all materials cannot catch fire at a go, Christians also will not be burnt at a go. Ibibazo bishobora kubera rimwe mu rusengero rumwe. Bishobora kubera rimwe muri korari imwe. Bishobora kubera rimwe mu bamama bose. Ariko bitewe na materiel igukoze. Umwe akabanza gashya kuko yari yubatse nk'urupapuro. Undi ati ndabivuyemo ndaziye. Uti wari igipapuro cyangwa wari igikarito. Hakagira abandi bameze nk'ibyuma. Wanabaki pale. Oh yes. Mwangurikiye? Ibibazo bitugeraho kimwe. Mbwirira nsoze pe. Nuwari usinziriye umubwire ngo biterwa n'icyo wubatse muri wowe. Materiel zikoze umwuka wawe nizo zerekana niba isi zakumira cyangwa uzamirwa nyuma.
Now, even tell the person next to you, even Yes. the one who is dozing, that the materials you are made out of is what is going to make you sustain the fire of this world. The issues will come to this world. You might be in the choir, you might be in the women's ministry, but there are people who catch the fire at first like peppers. But if you are made out of a metal like this, you will take long to be to babwiza ukuri barokore. Let me tell you the truth, believers. Ubuzima bushaka Imana ni ubuzima bwubaka ukamera nk'icyuma. The life that seeks the Lord, it is a life that you build and then it turns to be like a metal. Ibiza biraza bigakubita. Ibigerageza abandi birahari, ibigerageza abasore birahari, ibigerageza inkumi zirahari, IG irahari, Facebook irahari, ariko icyo wahaye umwanya kizavuga niba uri urupapuro ugashya vuba cyangwa niba uri icyuma. Komeza wubaka ubuzima bugendana n'Imana. Greater harvest tuzayibona kandi uzakomeza ugenda n'Imana mu izina rya Yesu. God bless you. IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA